Kada sam otišla na Kosovo, moj prvi odlazak tamo, shvatila sam da sve one predstave, svo ono znanje koje sam ja mislila da imam kao studentkinja Fakulteta političkih nauka, ono što znam o Kosovu je zapravo jedna iskrivljena verzija onog što mediji u Srbiji serviraju o situaciji tamo, a da zapravo pravu sliku možemo da steknemo tek onog trenutka kada odemo tamo. Neki od ljudi prvi put u stvari imaju priliku da vide nekog iz druge države, da razgovaraju sa njim bez ikakvog filtera. Mislim da su programi razmene od posebne važnosti, pre svega za mlade ljude, studente koji pokazalo se nemaju toliko informacija o regionu. Ono što ja danas verujem, ono što znam, one stvari za koje se zalažem i zagovaram su sve nešto što sam ja naučila radeći sa mladim ljudima u regionu. Definitivno dve razmene koje su najveći utisak na mene ostavili su razmena između Beograda i Prištine i jedan od odlazaka u Sarajevo, tačnije prvi odlazak u Sarajevo. To je jedna jedinstvena prilika da mladi razbiju stereotipe koji imaju o Albancima i da na jedan neposredan način razgovaraju kako sa političkim predstavnicima, ali i da razgovaraju sa običnim ljudima. Ja sam kasno otišao u Prištinu, već sam bio društveno aktivan par godina, stalno je bilo to ono zezanje, kao svi su bili kad ćeš ti konačno. Ključni problem nastaje onog trenutka kada shvatimo da mi to radimo kao nevladina organizacija. I sad jeste ono prvi odlazak uvek upečatljiv, jer koliko god ono nemao predrasude, ne znam, u Prištini ti znaš milion i jednu priču i malo imaš neku frkicu, ali nikakvog negativnog iskustva nije bilo, naprotiv. Tema Kosova je jako prisutna u medijima, ali se malo govori o zločinima koji su počinjeni na Kosovu. Ali sam imao prilike da vidim kako na terenu izgleda kada ovi ljudi koji prvi put negde dođu, ruše svoje predrasude. Zato smo u inicijativi počeli da sarađujemo sa organizacijom koja se zove Francusko-Nemačka kancelarija za mlade, koja je nastala 18 godina posle Drugog svetskog rata sa idejom da zbliži mlade Nemce i Francuze upravo zbog posledica Drugog svetskog rata. Znaš, ali ja sam mislio da vi niste normalni ljudi, a evo sad sedimo pijani u kafani u 3 ujutru.